Charging Prisega long apran kita matuma phan ka chiki mo jia dimlong ka pangthir. West Karbiang long kreda Bharati pen umsawat pathua klam long kaching siang deng football tournament ka pangcheng. Kardom kadni sabyota thanbang niliarun lekthe non biutang ton pen arjik tha. Nijang Karbiang long Charging Prisega hawara long apran kedam tumpan kachiki mo jia dimlong ka pangthira biuta nonjong biuta nangle. Kedam tang suri hini rapho aningkan Charging Prisega long apran kedam tumpan kachiki mo jia dimalong KSA lapen hamphang song kedoan lapen KCS Jengkharo KL Khiruni aro Karbi Farmer Association Nokbari Longri Habea Mai lapen rong saramaya tumpen Chelangsi adimalong pangthirdam. Kopi porsidak ke klaim pontun ma ala charti malong du tangkok le kopi si paham phang hini ki thamna lang ma pubang mathanang nelo da ke kapang lur bek adim pulo da si kapang lur bek adim ta elitum melur ki kai pon ke kenang sor porsi la melur ki kai adim pati pini elitum kam klaim pon chenglo la si la sa teng pen elitum kam pachun pon thonang tining long le ru detik alang litum pan Ati alam bang ke ahoglo 2005 ahud bang Oktober ahud charti malong la masapso huni folok lo la si huni ke foke hudak lo sidame ratum asap tambang huang ne hudak ta nitum palon dom lo palon verna la si nitum dak pini kheruni long palon nang ko ka bang ke la lo je hula dak ki thu ki ui pen dead body ko paan ma pu bang ke dak si nang ki pip lo la si la so nitum la thiri long son lo la si nitum lahan dak nitum ka do ko veche tong si jointly nitum kam claim si niltum dak kai pirthe sining ruretik niltum dak chikumu dun veri pusi niltum dak la Charging Prisega thiri long lo niltum la rong kang tu long dak si pini chetong nang kok lo dor ka pidoi pansi la dak heroni hawara long karbi lo kachar lia song kiduan lapen rong asarame Karbi la merame lapen social welfare alang litum hampang KCS alang litum hampang hotrok alang litum dakrung cengsai pen ke mega chogi alam the putak cengsai si chekroi pen si pini la dak alang litum non ke bangji ngdeng kre phok ke chikimu dari kre trok siar ni la dak heroni ahwar along alang litum arpum ki pibe kadim sitame melur ke kai pen halaso akarjong tum phan aning ka pang sam thule thoji phan si ladak alang litum pini sai deng polo asi da pini ladak ni tum pacetong alam thi bangke karbi solang do mate karbi anglong arada tum asta manghuna nelo ladak ni tum kopine division je aphan kalilo polo dak Charging Prisega long bangke muni da tum bang kebre si apran ke damadim lo sitame alang litum ki chiar pum ok lapenari pi ke pini ladak Khiruni hawar forest area long si litum pimnang kong lo lapen alang tu maok lapen avi ke dak pini dak Khiruni hawara long si long lepen cemanang lo lasi dak thiri tai litum thiri phan tai litum piniak apora bangke adorbi ponang kok lasi pini dak hamphang krok si ke pen kaching wai labang su kachik kroi asai ke deng ponalong litum committee Charging Prisega National Monday Observation Committee President Secretary phantani tum phantanang birta ponsi pini dak alang litum ke deng ponasai long litum ta nang humri si dak na chetong do lo West Karbiang long Amri constituency ke parlo umsawai pathua klam long preni phai krep liar ni West Karbiang long kreda Bharati pen party pipon si ke cheng siang deng football tournament ke pangcheng pona berta kad news sai hemalong berta nangle West Karbiang long kreda Bharati pen ke cheng siang deng football tournament kangpu pona long olhiaman pen master game along phong thom annong ek chapalong duna pangphu borsing teron Vijit Gogoi coordinator of kreda Bharati North East region Manoj Mohanta Ulukunchi Police Outpost in Charge Anthony Rong P. Lapen Sorkari Sorkamana Dum Chitong Dun Labangso Football Kachapate Atte Rang Flikep Ando Latumsi Chapate Pon Pupusi Kongchun Bang Imlang Lumpui Lapen Meipu Provincing Maslaya Tumpen Pachini Kecheng Siarni Umlafer FC Pen Kamaguri FC Tumang Bongsi Chapate Ponlo Terang Hinita Kapatu Kachiting Group Lapen Ketek Sera Jog Ball Pumnini Chipi Pen Chedai Koyalo Api Sai Jog Je Penalty Pen Kumaguri FC Nili Atumsi Kapathu Chengar ni Chepahai Ponlo Football Kapathu Misen Pen Kapachun Jia Phan Kasa Pen Referee Daniel Hanse Robert Sten Lapen Pitarong Pia Tumpen Silang Charidunlo और तार गण हे गण तेखत हकल धन्यवाद पात्र और यार सभापति और संपादक
সকলক ধন্যবাদ এই ক্ৰীড়া ভাৰতীৰ যি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সুস্বাস্থ্য আৰু গাঁও ভূঞে এনেকুৱা খেলাৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে এনেকুৱা খেল যিসকল খেলে তেখেতসকলৰ শৰীৰ সুস্থ থাকে এনেকুৱা সুস্থ সমাজ গঠন কৰাৰ কাৰণে ক্ৰীড়া ভাৰতী আৰু আজি দীৰ্ঘ 4 বছৰ হ'ল আৰু অসমৰ গাঁও ভূঞে এই সুস্বাস্থ্য আৰু খেলুৱৈসকলৰ যি উৎসাহ তেখেতসকল উৎসাহ দিব লাগে আৰু গাঁও ভূঞে এনেকুৱা খেলৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে স্বদেশী খেলৰ বিকাশ কৰিব লাগে আমি গাঁওবিলাকত কুস্তি কৰিছিলোঁ সাঁতুৰিছিলোঁ চাইক্লিং কৰিছিলোঁ পঞ্ঝা যুঁজ কৰিছিলোঁ এনেকুৱা সৰু সৰু খেল খেলি পেলাই আমাৰ শৰীৰক আমি সুস্থ কৰি দিছিলোঁ বডি হেলথি মাইণ্ড হেলথি ছ'চাইটি এটা সুন্দৰ শৰীৰ সুন্দৰ মন আৰু এটা সুন্দৰ সমাজ হয় সেয়ে মই আপোনালোকৰ যোগেদি সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু যিহেতু দ্বিতীয়তে মই মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া হিচাপে আহিছোঁ ইমান নেচাৰেল বিউটি নেচাৰেল মই কোনোদিন ভবা নাছিলোঁ যে ইমান ভিতৰত অঞ্চল ইমান অসমতো ইমান আমাৰ বিউটি আছে সেইকাৰণে কৈ গৈছে গুৰুজনাই কৈছে আমাৰ শংকৰদেৱ গুৰুজনাই কৈছে কি কৈছে কোটি কোটি জন্ম জন্মান্তৰ যাহাৰো আছে মহাপুণ্য ৰাশি সিচি কদাচিতো মনুষ্য আছে ভাৰতৰ ৰাখি ভাৰতবৰ্ষত জন্ম ল'বলৈ পাই আমি গৌৰৱান্বিত হ'ব লাগে বিশ্ব মানৱক আমি ইয়ালৈ আনিব লাগে বিশ্ব মানৱলৈ আমি যাব কেতিয়াও নালাগে আমাৰ ইমান সুন্দৰ নেচাৰেল বিউটি ৰিচোৰ্চবিলাক আছে আমি ডেভেলপ কৰিব লাগে আমি প্ৰত্যেকেই কৰিব লাগে কৰ্মভূমি জন্মভূমি পুণ্যভূমি এই তিনিটাক শ্ৰদ্ধা কৰি আমি কৰ্ম কৰিবলৈ আজি সুন্দৰ ফুটবল খেল হৈছে এই ফুটবলৰ যোগেদি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত ক্ৰীড়া ভাৰতী আৰু বাতাবৰণ সৃষ্টি হওক সকলোৱে সুস্থ হওক আৰু এইখনে আজি ইয়াতে সমাপ্ত নহয় অনাগত দিনত আৰু সুন্দৰভাৱে জাগ্ৰত হৈ উঠক অকল ফুটবলেই নহয় এথলেটিক্স সকলো ক্ৰীড়া আমি যাতে সকলো একেলগে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ মই তাৰে এই আশালৈ মই ইয়ালৈ আহিছিলোঁ মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া সঁচাকৈ মোৰ যিটো পাবলৈ মই কিন্তু পাই গ'লোঁ Kedamtang Pre ni Paik Sir Kebar ni Congress along Klembang Phu Krishna Timung Congress pen COC BJP along Chingbedun pen Kedamtang Pre ni Paik Krehniar ni Serlong Choramai along Congress Klembang Phu Bang Phiatum aphan anti Congress bu Karbok ke ahok kali Kupia pot si anti Congress punangki puma ang thek nang paklang vek nang ji pusi Mohila Secretary in charge Gulapi Kram Sapi pen pachini nilitum adak pirang ke mai ke parlam thike la puhelo nilitum hambrena constituency along tumi arnia por sitame krishna timung nilitum apan akoi ke pikang tap la po bane tum kroi kredaji athema nilitum apan si president secretary mate nilitum apan si mane nakipu nilitum si anti congress pula si anti congress atum tang congress toma mate anti congress Ria bang tong alang BJP chewar ma pula solam te bang sinili tum nang litum panang ke pa nang litum nan ko piselang li fan presidente la bang solam putak alang phanili tum ni pujia bang ke nang methang ali ka chu ana phan ke bang aphan akoi pipon ri pusi matha nasin nang litum bang ke alang li fan bang ke alang li bang la bang nang litum party long bench ubupsi nona bang alang li na party long si pa ogdon lo alang li chepa okon ke BJP long long man pa ogdon bom lo ka di alang lin la nang litum la bang so song phan ku pipi sinang ipute kang mate nang karbok te kang iklo alang li nang karbok kang bang la pelo anti congress plus anti congress po alang li nili tum phan ke approve nang paklang thek nang ji pom thui po bang ke alang li tumi ke pon ke hamre na constituency pe na congress de la an ke mars kali party ka kaprek pen do sitami alang li ka chepek lang e congress pen tu congress pen ka hok pet pen ki dong alang li krishno timung lo la pen alang li manik tisolo la pen alang li ala mensing belo biang long district committee long secretary mohila in charge lo ang pen lapu kedo tembang ke lilige hamren mondol congress committee president lo nilimen ke Paul Hansen podong bangke Nilimen Mohon Togbi Nili West Karbi Anglong Hamren Mondol Congress Committee along Vice President Sinon Karbi Prime Time Bangla Pansi Kangton Peglo Dome Thakme Kurang Thu